tumwebaze dono rukure y'obuhangwa mu district ya Ntungamo nagira ngo batungire miliyoni 68 ku rwo Ministry y'Amizi no by'obuhangwa kurabira mu project ya Green Climate Fund okureba ngo bagarraho Hekiteya z'urukagaze bisharira bya Rwengwe hamwe na Cabwato. Abantu bahinjire, abantu batire mu fureje, abantu bombekiremu hina amajo aganda gutwareba konka ebyo byona tibikwikirizibwa. Bimwe habigenderwa bya project no kutwariza mpora abantu abariyo mbishara okubashomesa karungi akariho mu kurinda ebishara hamwe no kuba kubasa kutandika emirimo etari kuteganisa by'obuhangwa. Abantu basime kucumbanya ngo hanga kuye na hanga akahanga ensozi yahanga inyanza yahanga n'ebishara ariho reason abwenshi yahangira ebishara kugira ngo amize agakurwa mu nsozi gabase kutamburaje. RDC wa Ntungamo Geoffrey Muchunguzi nagira ngo batwire bagorogoza n'abantu ngo barujo mbishara konko mbicweka bimwe amato bakigahindire mu biti tugumana tugoragoza konka hataha gipate yitwashikaho no kugira ngo wena ugarikira akagwigurira akagura umfurege nagwigurira umurundo gwa kashatu ikiri kumanyisa ngogo nakorofainga kuzomo umumpingo nakorofainga kurabira mu process ya polisi akazo mu kihome akasavinga ugwashabira abantu kureba ngo batandika hebyo buhinji nebyo birise bitaro kushisha byo buhangwa nke byenyanja enjo camwe nebindi. Ekirungi directive ya president hererukire ebene gamba ngo habeho kufubira bira kufubira RDC duso DPC mbwene bayoreka barayini kwikairo siwana mbwene te bataka tufubire kirungi to mbere emingi twe twagitandike kandi twagikozere ate ne to hakira umuntu tumutwara curame Mpeje beta kajirimu ni kwa taza mitiga na shangani mbona school fees ariko byara uka tamu kibiri mukomagumu ati ngo ndandisha mugaga ko bashwekire sente zabura no reso zikabura mpeje kanake kazibuza kuba mizimigabura tinka to karaga mungu watega ko bugabegijiro ko shanga ngo mu bige binyasi mwotega watesimo ehuru yo kugarza hebishare bisisikire riyo negendo misho okwetorora district yona gasha kwa Fred Triachira.